Aya ni atwarithia a nduthi kuma kaunti-ini ya Embu aria matafanirie mururungano wa thayu tauni-ini iyo makimenereria miario ya Governor Cecily Mbarire thutha wake kwira kamiti ya kuramata kigina kia muingi ya Senate ati thirikari ya Embu ni yahuthirie ciringi milioni 10 kuharĩria igongona ria atwarithia a nduthi kaunti-ini iyo riria riekinyĩtio ni munini wa President Professor Kithure Kindiki. Atwarithia ya nduthi maugite gutiri uteithio wa kimbeca mamukirire kuma kuri thirikari ya kaunti iyo na nio mahothanirie mbeca na makiongererwo ni andu a wendi mwega gukinyaniria igongona riu ta uria murugamiriri wao Stephen Kifugi aratariria. Ilikuwa ni jambo ya kusikitisha sana jana ambapo tuliona gavana wetu wa Embu akiwa amesema kweli ati pesa ambayo inakosa kwa treasury ilitumika kwa bodaboda summit. Ningependa kusema na kukashifu na niseme hiyo ni uongo, manake pesa ambayo ilikuwa imetengwa ya kuandaa hii summit ilikuwa imechangwa. Riu ni mendekithĩtie ũthuthuria bara nginya ũtabanio kuona thirikari ya Embu ĩkoretwo ĩkĩhũthĩra rĩtwa rĩa atwarithia a nduthi kũbora kĩgĩna kĩa mũingĩ na gwĩthema ũigĩrĩrĩki na kwahotekana ũthuthuria ũcio nĩ ũkumbũrania maũndũ mangĩ maingĩ. Sekta yetu ya bodaboda hakuna kitu ametufanyia, so hata jana nilishangaa sana kumwona kule Senate akisema amepeana 10 milioni kwa sekta ya bodaboda ambayo sisi wenyewe hata hatujaiona. Anasema tuko na sako, sisi hata hatujai kuwa kwa sako, ati tunakopa pesa, hatujai hata kuwa na mali tunaweza kopa pesa. Kwa hivyo sisi tunaambia gavana, tafadhali kama unafanya corruption zako wacha kufanya na watu wa bodaboda. Oho ni marutite mukana wa mathaa 48 kuri thirikari ya Mbarire ikorwo ĩtarĩirio rĩa mbeca icio ciahuthĩkire angĩkorwo nĩ mane ciarekereirio na no wanengerirwo na kwaga ũguo ni maguthararia mihango yao muthenya wa wabici-inĩ cia governor nginyagia ma imenyekane. Tumesema hivi hiyo 10 million ulisema uko nayo yetu ya bodaboda tumekupea 48 hours ukuwa umetupatia ama tutaikujia. Unaona, kwa sababu hatutaweza kuruhusu wanasiasa kuwa wanatumia jina yetu ya watu wa bodaboda vibaya kuosha pesa yao wajitajirishe sisi wakati tunaumia huku kwa ground. Si kweli bodaboda? Governor Mbarire arerete kamiti ya Senate thirikari yake ni yahũthĩrire ciringi milioni 10 iria ciarĩ cia gũkinyaniria waki wa ceceni ya wonjoria kaunti-inĩ iyo nĩguo ateithĩrĩria atwarithia a nduthi ũndũ ũrĩa ũrakũmithĩrio nĩ maseneta. That it was an illegality, and I want to promise that going forward that is not going to happen again in Embu County. It's the first time we did it, I think under immense pressure, but we will never do it again. I think that's good. I want to promise that going forward. But somebody who knows this is illegal and they go and do it and then they come and tell us here stories about honesty, those ones must be subjected to even more severe punishment than the people who do break the law out of ignorance of the law. These are those criminals who know they are breaking the law. These ones, remember.